Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ke National Hanyotra People hakala asngi ublay jong ka arpu santrik ubnaya yong arjara arpu kala pentip bakan sakhot penlong da rali ka bahe haka wei ni kishnong ki badan markhap bat ka jilla ki bala shakta ana ka jinge penbait put ha pedeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam ka senggala shim ni ka rai haka jing pen scam ni nongkit kam jong ka Central Body ka Shillong City bat ka Maula Unit haka jingelang pentemai ginong kit kam ke balalong ha Khasi National Dorbar Hall lapen kamti ke kam advisor ha uba Robert S. Murthong chairman uba Dondor Warjri President ba David M. Maulong Vice President ba Carles Bon Nongbri General Secretary uba Lamkupar Dempep bat kiwei kat bagi nongkit kam jong ke Shillong City ki kentup ya uba David M. Maulong kumu advisor uba Dimakstar Lingdo Kalang kumu president uba Plestar Marwen kumu vice president uba Jade Borlang Wanyang kumu general secretary bat kiwei haka jingpen scam ni ki nongkit kam jong ka Maulai Circle ya ka kam president leben shet ha uba Bha Kupar Stembon general secretary uba Precious Emily joint secretary uba Commercial Marwen bat kiwei de ki nongkit kam dan mesin kia bakti berkelai Nicholas Cameron Banshaki Ho Matt Mesin yang beri pekerjaan beliau nyokta kepada sibuk di mana badi kekian bagi hak banian limba ya seperang keluar kari ya seperang keluar kari Islam NSP ya seperang keluar kari Islam NSP ila adep sim ya kowe gerai kata kalong ba kalor kini ke MOU ka sarkar kini isngi i ya ke jingiki ki bobon bakim dan ke jinghun sepang tu ke MOU ka balasu soy susan tang arngut ki chief minister jaka Meghalaya ba Assam ko mangi i hamai kuli ke mangi i ke jingiki angte ha mukro block 1 block 2 bat kumjuro Setia Malangkuna Kabahap West Kasel District tena kaliang kejugi keseng nyelarai ba ngin sesim ya kawai kesenjam bat kiwairu kinong ya turlang ya kene keju hi namar ba katkum kejungi i jungi kalong ka AKA kejung dunong ka bakrau ya ka state kejungi kemeli bo border haki jingpau ke disngi mata nyeladu sibun ke kendau ke siap kat banang mi disngi hakapor kaba ka sarkar kadang ya penbet ikini hari peusi kemui halapangap stage tan kanduli kirang wan khang haba kajingnya sain kajingnya tho kajingnya kular kalong ba lada kawan kono kajing penroi na kono kaliang jok state kalong ba ngimdon kajing penwen hanrei lada wanra kajing penroi na ka Assam na kaliang jingi ke state Meghalaya iklam la penwet penban lada kata kajing penroi penpar nakaleng ji ka Meghalaya ka Assam ka kloi wan pha leng baki police department te nakaleng ji ka seng nginem island panang ne sekmat ngin senang yat sekmat bani kuntenge ya kane ka kam ka bala yat mental baki arg sarkar la sim mangi kum keseng kolong bangin pelong dagarali ka bangin sayat ya kapor nginem pat penbana ini song si isi mentah kesengi sajisen bangin sim ya karai rengkat bat ki nongsung sedong haki border ke bakila khodingi bangin ya sim mentai kane ya mentang impat penbena ka tereng tenre ngin sepen benahi haki ni singi arsingi kai ka bangila arai mental lamba kasi isi nomor ba dang menta dang singi arsingi kila ya phone ingi kila ya kendu ingi nadu nagaroru lawan ya kendu ingi ba ini sim mentalang sepangkani ka MOU ka balakta ya ka state Meghalaya brogoi ngin pelong segi tan border kaboneng kong ngin pelong kandai be West Kasel te kibobut pede ngin senang penah